saya Palen Ananda. Mohon maaf ya bila nggak kedengeran gitu ya. Nah ini teh dekat sound system Nur. Nah, ini bareng teman saya. Siapa namanya? Nama saya Koko. Jamaah Justomi. Jamaah Justomi. Ajistomi ya. Kita jamaah Ajistomi. Bukan maksudnya Justom dia mah. Justom itu di sini mah minuman keras ya, Justom. Nggak tahu di daerah kalian ada atau enggak ya. Yang jelas pokoknya jangan didekati lah hal-hal yang kayak gitu. Jadi tadi itu saya tadinya mau nonton konser ya, dekat rumah gitu ada konser Zero katanya, ada konser band Zero katanya, tapi saya gua lupa gitu ya. Kalau sekarang ada acara memperingati Hari Maulid Nabi gitu ya. Kalau di sini disebutnya itu Mauludan guys. Ini dalam acara memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di kampung saya ya, di Cipayung gitu, Cipayung Kampung Pasir Mangga. DKM Masjid Jami Miftahul Khair ya, kita saksikan gimana berlangsungnya acara ini. Yuk ah. Oh, ada ibu-ibu guys. Harusnya ibu-ibu tuh di sini nih tempatnya di madrasah, tapi dia malu-malu kucing kayaknya. Woi, ulah dirinya, woi. Wah, gimana, Wak? Acara apa ini, teh, Wak? Maulid Nabi. Maulid Nabi. Yes. Di mana? Di Pasir Mangga, Pasir Loa. Ada pesan-pesan Kak? Ada. Apa? Dilarang merokok dan mengopi. Woi. Acara apa? Ya, ini acara Maulid Nabi. Kita memperingati acara Maulid Nabi. Ya, pesan-pesannya mari kita bertakwa kepada Allah dan kepada Rasul supaya kita bisa mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Dalam peringatan Nabi Muhammad SAW, kita mari berperan dalam sebagai anak muda yang insya Allah kita ingin dimuliakan, maka muliakan Nabi kita yakni Nabi Muhammad SAW, maka pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena Nabi kita adalah kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Litu'minu billahi
ورسوله وتؤجره وتوكره وتسبحه بكرة وعشيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس رواه أحمد التبراني ودارقطني. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita pada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan ridhonya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara apa ini? Yakni acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ila hadratin nabiyina nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin asyai'un la ilaha wal fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kahatur para bapak, para ibu sadayana anu kusim pun dipihormat. Kahatur para guru-guru urang sadaya anu kusim kuring dipihormat. Kahatur para bapak, para ibu, karang tarunana, para bapak RT, RW-na anu kusim kuring dipihormat. Teu kantun ka bapak kepala desa, ka tutreng-renganana anu kusim kuring dipihormat. Alhamdulillah urang sadaya tos biasa riung pulung patepung labung patepang wajah paamprok jonghok dina raraga Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin, hatur nuhun kepada reng-rengan RW 2 beserta jajaran RT, PDKM, Bapak Ibu, sepuh-sepuh simkuring, generasi muda Karang Taruna ini hebat ya, tawasul ge ku pemuda lah, hebat lah. Abdi wakil di unsur tokoh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tilu golongan jalma nu teu wajib ngajawab salam. Hiji jalma nu bonge, kadua jalma nu sare, katilu jalma nu gelo. Bisi kagolongkeun salah sawios nu dieu urang cobian deui. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Nyarioskeun wajib jeung kedah pikeun jalma mukmin tamat Al-Qur'an minimal 1 tahun 2 kali tamatan. 1 tahun 2 kali tamatan. Tamat teu Bu? Itu. Nah, cik Imam Kusini make 1 tahun kudu kali tamatan minimalna keur ngaloloskeun manusia mukmin tina kasebutkeun mukmin bedogong. Jadi nu disebut mukmin bedogong teh nyaeta jalma nu teu tamat 1 tahun 2 kali tamatan. Malah dina Fathul Muin Syekh Abdul Lais As-Samarqandi makruh hukumna umat muslim ngakuna lamun Al-Qur'an teu tamat 40 poe teu tamat sakali tamatan. Ya ibu tos muludan teh kudu aya tapakna. Ya, tos muludan euceuk kudu aya tapakna. Ulah kurtibang muludan jeung rajaban di rame-rame. Ari kahirupan sapopoe anger keneh we cik aya nu napal atuh. Isim kuring mah rek napalkeun tamat Al-Qur'an. Bapak wayahna anu hadir bojona dina wengi ayeuna pasihan widi. Bahkan jeung bapak bareng-bareng tas lohor 2 lemar, tas asar 2 lemar, tos maghrib 2 lembar, tos isya 2 lembar, tos subuh ge 2 lembar. Ameh imah teu saperti kuburan ibu. Al-Qur'an mah bujeng-bujeng ge ditalar. Lamun urang dawam maca tus bupus boro-boro kulit urang boehna oge moal wanieun di dahar ku cacing. Bahar tawil teh mau paulun mau pailun dibaca genep kali nya. Paulun mapailun, paulun mapailun, paulun mapailun, paulun mapailun. Baheula keur dikobong Bu, bari gagaro budug aduh. Allah Rabbuna Karim. Bohong lamun Mas Santan teu ngalaman budug sok. Bohong can di aku santri tah mah. Kesrek. Tuh tapi kakek srek mah. Ayeuna mah henteu ayeuna mah. Mas Santren ayeuna mah henteu teu ngalaman budug ayeuna. Ti mimiti Kangjeng Rasul dilahirkeun sampai saat ini usianya sudah berapa tahun? Yang tahu ke depan? 5 Opa 3 2 hiji tamahan jadi 60 panitia kudu leuwih ya merena jebol henteu sodako hayo dari sejak awal Kangjeng Rasul lahir sampai saat ini usia Kangjeng Rasul berapa tahun? 5 4 3 hareup 2 hiji Keur ngopi aing mah keur ngopi Allah Rabbuna Karim. Selamat. Aduh jiwa mah Allah Rabbuna Karim. Aduh. Super deal ya segala. Hoyong terang teu Bu. Hoyong terang teu. Cing bisi aya. Ayo. Ajup Tah. Coba Kang kapayun Kang. Iya, Santai ya mah. Keur ngopi 1440. Iya, si Akang salah. 1435. Jauh patuh. Bejantong. Nah, iya cenah. Bejantong. Lamun bisa ngajawab komplit, Rana dikawin mereka. Allah Rabbuna Karim. Ibu bejaan bisi jisim kuring dionang deui engke mulut engke apalkeun ieu awas 100.000 engke mah asal dionang deui kan ieu itu
Usia Kangjeng Rasul sampai saat ini sudah 1490 manawi ayan uninga dasarna ti mana cenah ajengan lamun ngaji hareupeun santri sakitu pannya nyawanan ajengan teh di mana eta dasarna gampang ibu buka kitab Nihayatuz Zain. Kangjeng Rasul dihijrahkan ku Allah Subhanahu wa taala dina waktos yuswa 53 tahun. Sementara Hijriyah ayeuna parantos 1440 hiji tamihan 53 jadi 1484. Ibu insyaallah emut bu diberi duit mah harudang Saja mungkin untuk acara hari ini, yakni acara Maulid Nabi Muhammad SAW yang insya Allah pada malam hari ini telah terlaksanakan dan juga telah selesai. Beranjak ke acara yang selanjutnya, yakni doa tutup. Mari kita bacakan doa kifaratul majlis dan bacakan hamdalah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila ada kurang dan juga kesalahan, mohon maaf dari pribadi saya sendiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acaranya Wak. Ya. Dan sekarang kita akan makan dulu tah. Tadi kan udah kurang lebih berapa jam Sen acaranya Sen? Ada 2 jam ini. 2 jam Tidur. Ini ketiduran nih. Jadi mungkin kita akan makan dulu ya. Udah ini teh udah kekurubukan gitu. Yuk hayu. So, foto mang, gaya mang. Gaya tuh. Gaya mang. Sip itu. Orang gitu tuh gaya no. So, itu enggak. Dua. Ini itu kan dipoto. Itu enggak. Biji. Dua. Ada tuh kurang eta kopi ada teka tempo. Kurang jauh. Jauh cenah. So. Sok mah gaya bang. Bang, bos ya kasep rezeki. Tuh. Di fotonya. Hiji, 2, 3. Ya. Gimana otomatis motona? Ayo tuh. Ayo sok. Ayo makan. Kayak holak ya bisi rubuh. Kita nunggu ya kayak mana sih? Oke guys, untuk video kali ini mungkin sekian ya, sampai jumpa lagi di next video. Hayu nuhun.